welcome back mga kaslim. Welcome back to my channel, Nening Payat Vlog. So karon kay wala man may mahimo, nauman naman tanan namo ang limpihonon dire. Maglaag sa miog. So see you dito guys. Kami ng bus papuntang kami magpasyal. Ayan guys, dumating na tayo dito ha, bago lang kami dumating no. Yan. Pagod. Yan ang nabili namin. Yan, nabili namin. Sabi namin hindi kami gagastos kasi walang pera. Pero merong nabili. Ano ba yan? Masarap yan kasi toasted bread. For only 20 pesos, dalawa 20 pesos, yeah. Sarap na yan, yan. Tikman natin. Tapos bumili din kami nito na malit may ani, naduha siya ka flavor. Yan, salamat sa inyo guys. Salamat sa inyo mga kaslim. So, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Nening Payat Vlog. So, bye-bye. God bless.